Hagajing lekai Indian Super League haprenga Mumbai City percaya ke Kerala Blaster. Bad haga nega jing lekai lawan ban Sakhiru Ranbir Kapoor bad ka Alia Bhatt. Haba pai shagane ke jing lekai ke Mumbai City kalamat ya nam job hadin bagalala bad pelim ya ke Kerala Blaster da ar lagawai. Bad ling bang nega jing job ke Mumbai City kala kiu shaga kerdan ka ba ar haga mi ya keng point. Hagajing lekai ICC Cricket World Cup Arhajar Arpeulai haprenggari India persia ke Australia. Hagajing lekai ke Australia kala job ya tos berkala jet bantit nengkong. Haga bagalala ban kamai tang shispa kendai runs ban hap barok ki wicket naki saup kendai point lie over. Haga bau rang kawang bol jonggari India Rawindra Jadeja ulak khur lai wicket hagajing lekai. Haga palitit jonggari India ke India kelas dang daga jingdu jingkermen haga bakala hapadu lai wicket bat kamai tang arons. Badai haga palitit jong Virat Kohli padu KL Rahul ke India kalala bat belim suk ya ke Australia dan riu wicket. Haga bagalala bat kamai hadu arspa iwe runs bat hap tang saw wicket naki saw peway point ar over. Hagajing lekai La Liga haprenga Granada persia ke Barcelona. Hagajing lekai baro arteri ki ken hun kia khai damar argol. Yaki argol joga Granada layo bentep dau Martinez. Bad yaki argol joga Barcelona layo bentep dau Yamil badu Roberto. Hagajing lekai Bundesliga haprenga Bayern Munich persia ke Freiburg. Haba pai hagajing lekai ke Bayern Munich kala job suk dan Laila Not. Yagini gilai gol jong ke Bayern Munich layo bentep argol dau Kingsley Coman kata haga minit ke bakhat ar bat haga minit ke ba pra peusan bat shigol layo bentep dau Sane haga minit ke ba ar peusan. Haga jing lekai Primera Liga haprenga Estoril Praia persia ke Kenhun Di Maria ke Benfica. Haga jing lekai ke Benfica kala job solid dai Waylanot. Yagini ke shigol jong ke Benfica layo bentep Lingbau Silva hashwa benkut ke jing lekai kata haga minit ke ba kendai peu plus lai. Hagajing lekai League One haprenga Rennes persia ke Kenhun Mbappe ke PSG. Haba pai shikane ke jing lekai ke PSG kala job dan lai lakawai. Yagini gilai gol jong ke PSG layo bentep da Vitinha haga minit ke balai pewar, Uhikimi haga minit ke balai penriu, badu Kolo Muyani haga minit ke basan pewpra. Henry Mbappe klaim la batin khijar haga nge jing lekai. Hagajing lekai Serie A haprenga Cagliari persia ke Kenhun Lukaku ke Roma. Haba pai shakane ke jing lekai ke Roma kala job suk da saula ka wei syabar nalaying. Bad haga ni ke jing lekai Lukaku layo bentep argol kata haga minit ke ba arpeu bad haga minit ke ba san peu kendai. Hagajing lekai Premier League haprenga West Ham persia ke Newcastle. Haga ni ke jing lekai baro arteli ke Kenhun ke khai damar argol. Yagini gi argol jong ke West Ham layo bentep dau Tones haga minit ke ba pra badu Kudus haga minit ke ba pra peu kendai. Bad yaki argol jong ke Newcastle layo bentep baro arteli lengba u Alexander Isak haga minit ke ba san punyau bad haga minit ke ban riu peu ar. Haga jing lekai haprenga Brighton persia ke Liverpool. Haga jing lekai baro arteli ki Kenhun gi khai da mar argol. Haga bau Muhammad Salah layo bentep ya baro arteli ki gol jong ke Liverpool haga ni ke jing lekai. Haga wei par ke jing lekai ke ba khami tenan haprenga Arsenal persia ke Manchester City. Haba pai shikne ke jing lekai jong kini ki arteli ki Kenhun haga kela step ke jing lekai ke long Maria khai haga ba baro arteli ki Kenhun ki klemla bat ben khijar. Bat kumjuro haba sedang ke kelamin ke jing lekai ke ni kumju badai hashwa bat kot sya ke kendai peu minit. Kata haga minit ke ba pra penriu ke Arsenal kala yo bentep ya ke gol ke baningkong haga ni ke jing lekai lengba Martinelli. Badai le maga ni ke shigol ki rangai lekai ke Manchester City diklaim la shu ban siukul yang hadu bukut ke jing lekai. Haga ba ke Arsenal kala la ban lim dai Waylanot. Bad kiu sya ke kerdan ba ar haga mi ya keng point kat ba ke Manchester City ke hapan hiar sya ke kerdan ke balai haga mi ya keng point.